Nerien ngaseriam riefer Maba me baba Ifanagata bere bisura toa serinkot Feitoren Si se spes mi am nerien ngaseriam triefer Famiri ederekes Ifanagata bere bisura toa serigot Feitoren Iwe fokunpan nukkinore nimgani mesitsan fitikits fokunpan kriso tapur tisipo musiurine tsekam fokunpan kriso tapur rerampan akatotume fitikit poputeraat sipotolong narate program Paipel Apasa life iwe sipoe akome yatek sa yatek kriso kotren eren igirei iwa tingormau kesemutsen kopotira tongoni mongin mi fere pugisen osukuna kapas. Ie tingor nalite Jesus. Amen. 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 Sipue poputariat aiwin kapaseis. E kapaseis era kosemutsen kopue awewe Mathew sapun fisu waksin riwe ngani riwe ruani. Iwe ipue neani Mathew sapun fisu waksin riwe meu ngani riwe ruani. Ja, poputaan enkun merivu feittiwan wa toro e riwe me 24. Okay. Iwe ye me tapasa si poputani won sapure gon me nimu. Opue efeni kami rene koso fos tsofana. Rafettoremi non nabrapen siip me nukun. Ngemen non etiper wewen tipen ekkoe worif mi moto. Emi oposineri ren minne raferi. Ekkoi raferi ferre sapuani uen kurukur. Ngekkoe latani are sapuani uen apen. E fotire mi yet ueni uan mi murinne. Nge fotire mingau ueni uan mingau. E fotire mi yet e saptoani ueni mingau. Nge e fotire mingau e saptoani ueni uan mi murinne. Iwe koira sapuani uami murinne repopukipok o koturong na kei. Ie usunemi oposineni ko so fast sofera ren minne raferi. Ryömeu Rarresap esaparamas mensin mi eitingani samon rapotolong non muineng. Ngetakku etak mi feri netipen semeinon neng. Samong rapapasangani endane oreanin köpung. Samon ifausun. Me sapa fel fänitom. Sapa siora önin rotsapak fänitom. Sapa feri samong manaman fänitom. Murin ngang ipoiranir. Ngang isa fokkun siria kami. Oposiseni ei. Bitan för mingau. Yemin nere men aronronga ikke kapas. O enne sosit ngenir. Wewe ngeni men muen miti petem. Eiwa teiman on atau. Iwe mei kurfat nupwen sia niwin sefariti karaokesin sia neari verpoputan na fots era ifawitan era matu sabor fisu okisin ruavieu geri ruaviari affeu seri engon merivu fetto iwe jagarare gitspuen ifa esap ekan arbas medisin re ida ifa re agangeri Paipel repue safe
Rapue torong naro munang. Pue eke ore angani Paipel nge mi were char. Marawer. Wewen pue ifa ekan re aporiueta aron in Paipel medicine. Osun tsök mietewe, oksin ruemi ruani. Ina. Ngeni tsök ekkewe. Ngerir tsök ekkei re wesen aporiueta masuen in Paipel. Sibwe tseberi migan mennan mewan juk migan war ifa in sigan sigarera sibujak Rhowuiong ngeri jara farfan ngesi sesugi in Paipel sibwe no fan bo sibwe Rhowuiong a farfan nge en megang si sesidere era farfan mi ku masore pukopin iwe rabota ifa era gebwe sinnerir reruar esa pred minne I referi ngeren uaren masuen non netibet masuen non ifa ngasa-gaser esap met uaferi on peigawan met popun eirausun era ifa era besebes en pukopin ngerigich pue gits medicine sibwe neurojak sibwejak aporiueta aron in Paipel sibwejak seberi bun gits arabas si yugari got irajawe if yugari got reran fiti setan ewe you shall surely die ina aron gotoe iwege aron setarwe you shall not surely die iwege iramet kitsinan sinan non färditan si if poputare nugu ewe kabas iwe asugi arentibis arebwe kusurong non ferifan iwe en sise sagang pogidet an etoane ferifan ebwe winneruk ebwe winneri deminan ebwe winneri sibweri kot irajak wewen an ifa etoare ferifan iwe irabota ewe sewe sibwe aboriuta aron in Paipel pusi kids medicine sibujak beira fan och nogu en ifa ewe wogisin röver ap wogisin röveru en sadidi neban anari sefani En ruemi ruani? röveru röve yrgat
Iwe ye me Apasa. Tomong repo Apasa ngani lani warani kapung. Samon I fausun. Me sopa falfala fani tom. Sopa siora. Iwe eisop a farafara fani tom. Iwe wen referaka farafara fani tan Jesus. Ban erai Murin ngang iwe renir. Aron Jesus. Ngang sa fokus sini kami ang posisi ni emiton for mingaw. Ningaw. En ogesin druwe ru Tomong arbas repo Apasa gini somon isop afar fari tom. Tomong masuen pugopin. Ekot jara farfan ra farfaragi di arbas pun esetueror egorenuk. Ati fyrir dawari rapas. Tomong jara farfan re rapun ese en sabat a resus. Ese wan apply gerikich. Pare kachra warera in unclean food ika fuduk are resus. Ese wan apply gerikich. Ira betera pugabin e fasren. Pun kei medicine metach mijok non Old Testament Tori New Testament. Ese Paipel ese ra kawarara. Iwe rapota era meta ave usap farfara faritom. Que puede si puede negeri wan manawan era rabas. Ifausun manawan non answering. Iwe ira era test ren an were charngeri got met afarfara met egeri arabas rapo feri iwe aidigu ira ajak met rube ruari era pun epue sora bika sa ite meret ngea pung met safari pun mei dufits a are pue an Paipel pue koro seriat kitsa fyrir pusa fitan non Paipel nge mei jok dufits aci buko baira nupwen si buko bai ioge esap seri seri pusin neti batch iwe si nom norewe kota ajok echigi basingeri ese etibisigis ngerupwen sasire iwe ngerigits ngerigits benefit of the doubt at sibwe furry ewe touch sibwe
förri pungun euttaats. Se mutta ei puhuta Apasaikis. Ren ifa kit eran uoksine on meni muera po si päfeni kit ren ekko so fast for kit aramas si se pusi sire fingeni si se sire ikaever ifareti non ngasa even ko tujuk a sire non at ekiek usun meti ya pasal non pukul samuan era bongang mi aramas o se sire pawato kira nukun ngang wa kira non di netiben even iwe era poe nore nuok si ruame ruane era poe ina minere ika even poe ne so sisti afan iwe poe muidio mun kot ie met si poe atoto gari ika oram tipo marren kapaseis en neri Paipel poko posire met en kot kapas jatek ko posire en kot kapas po ie ke fan son kot mi tok ngeri gits faats fan son si poe monete ngeri oren poe ese dogani poe warate poe esire poe even ese monete even ese sire met miennet poe ikavea awewote kikaetto iwe met krasi se sire mono non Paipel iwe sipora kot pata ngai se pasire metera ngai se pasire era färdi terera marera Paipel färdi terien meien iwe ra pata ie fanson kita kot ke poe tingoriam tipetseme poe perngoruk met Amen iwe sipure moterie kapaseis namparu abo ese afat area kapaseis nge fokugriso jabur ngeri emenwe reraro kapaseis abo ajue answer amaren egis ku meteraita egi iwe sipure par moterie or kapaseis era met sakofesenin ene mene poe spiritual me religious iwe spiritual me religious ke fasun merika spiritual men ngeri ifa and even devotion ngeri pagan ngun pajarong ekan spirits aware ngurimiba ma soksokobat ye religious aware ngeri om nugruk on faith it's recognize it acknowledge it sinneri pwebi war even jokot mi war even nemeruk ira met sakofesenin ekararu spiritual brought ifa faith iwe wakabacharong spiritism iwe emon mi spiritual ese one need are bwe etirong non fan bwe bora spiritual emon mi spiritual jog need are bwe focus on midden spiritism midden met sokopat yoge en religious erite bwe ifa ettofan erite bwe arabaro an sidei men non an muichepin esor met kepacita ese mor reni iwe tipo iwe en capaces namparga terra
pungun pomorinats melo sia nonaneng. Kapasa isa ngai puera ngafen fan fite. Ira. Garira pun John etourit raparais, John etourit raparais. Iwege ifa metue kapasa isera era pungun pomurin atsmera sia noneng. Iwe peruan urusen napageri urusen Pwipwi soreng re sineri pun si mera iwe sa etarang si jokme sa etarang iwe esa puira ifa pugun kapas Paipel ese osugunaira ese osuguna non son on meruari unugat akayon ogisin unugat Son me. on meruari unugat sore on meruari unugat 14:13. Herra, iwe sise saireni nen kotsan kai. O sapnani nen lan nenu kami. O podukui kot nge o panukui wei. Murin ipo fena o monete neniemi. Ipo panukui se fenito o angi kami. Pa ponon nom frei. Po yangang iponon nom ye. Ye ami o ponon nom ye. Iwe eto iwe owafidi. Oron sise sei. I eboar iwerin gis saro. Ogi jipuk. John urusen furifan ebo fareujuk. Met ge nugu oron sise sei. Ikapo garugu iwe erapun ifa John urusen furifan mibe John urusen furifan miberau. Rabojok kifegen iwe ra asidarang. Fareujuk. Ida potai wasiwasen uchea ei. Puen gejok misirien kabitro. Gejok misirien feitarang iwe kesebach. Kapase Israel metana. Ika kejok misiri. Wewen ifa wewe tsinera. Kejok misirien fetarang. Ifa wewe tsin. Maiga kar non ewe ekkei. Kese ifa kese kötä ren sises on nein kuju. Uen poika en ke fitiurusen förifan nekkar. Puidira ebuar sises akkar förifan iwe ekkaan mi nupwen rebue resapkar. Rebujok siwit iwe fegen me ekkaan miiba. Rebujok ebuar kökkö iwe raato non peyas siwin iwe raa chakata. Medicine rebukka chakata. Iwe irara ifa ira era men pun nupwen sises ebueto ebu koruk ebu agoik iwe ebu akom obu rappa ebu rappa. Saterire anari aiwen Thessalonians ruari ngon moru. Ruari ngon moru.
Iwe ye me ta pusin ya Apasa. Pun pusin at samol e po fetu mereng fan monian mire umong. Fan monian e samol nun neng. Pat fan pun nun korapa. Iwe ta korame fen meno. Narat niki Christ rabwa komen merau se fan. Iwe e pue nanera fanson e so repue e po questionare metafis. Po arabas medicine repusire. Arabas medicine repusire. Fitu million e kanjon nang. Ir medicine repuetiu. Repue tou serirang repueri gitararang fegen me kot sam sises. Kot sam iwe sises. Epo bönnurarang. Iwe repuetiu etiu waan ei förifan. Iwe arabas medicine mi barau repuesineri puba chagafatan John Nang ne iori ekwe mi maro. Ira repue anon matu ruberuari epue chopurap ifaitanen irefi so dedire paranari ruberuari matu ruberuari ruabeu ngeri irik meu Mathew ruameruani fite ruabeu ngeri irik meu ruameu ngani irik meu Era pun rea fena kanarean e po fena pseni korea femi fen fis ne bobutan feni fan tori fan son. E sapan fise se fan era sokkuna ne ko fan son rofetto. Era ko te sap amotsumotsano e korean. E sapore menarma se po mana nge pokiten chakwe a finirete a amotsumotsano e ko fan son rea fe. Na dena fan son na re mena Apasa ngeni kemi. Nengeni I Christ ika nengeni ano namikaran. Osap nukiu etewe pun Christ tofera me so fast tofera repuar feri o feri sin me manaman na pela porapomo ngoto buek ko chan fin ere repotongani o porongonga ipopar ngani kemi tots mena repofis yemin neremen e po irani kemi nengeni anom na feni wapen isofen laikenan Ikarapasa nengeni au peraike osap luki ke kapas punne larva se profeto sun fifi mi firo unsen fan nang seni oti tori no toi ia oria ewe emens ekomi mi be ikirare ko batsa giter ortsera mutsfengeni na le otun murire fan son refe akkare porotero maram sabtuantin ekofi repoturuti mereng ngeko Maramanen nang repobogit seninenir. Murin esisidan neir aramas ewoppa fan nang. Ngaramas on feni fan repokutu. Ipon repokira neir aramas ewopfeto on kutu fan maramanen mendigan napanap. Iwe potirano rin koton nang. Fan an tigir rappa mire omang poropo. Muita fengeni efirian kara seri. Neperian feni fan me ruari. Seri. Esop nang tori esopun. Iwe neperian ferifan meruari wewen bue urusen space urusen neri seri etiu ngeri roto seri efen ngeri repue kas ira wewen esor epue ifa esap sinneri e fanson es nupwen en mi tuen marau kesapura ma potaiwe awe siraiwe oruan men kesap pun
urusen förifare bukkar. Patai bukkar ren merditti den god sam, god nine John nang. Jebedi ewe fanson se maraudamen non beyas. Ewe jok John nang ewar. Ewe jok John nang. Iwe ebore ifa ye ebore urusen nang ebwe empty no. Iwe nigertsun karan förifan ebukar. Iwe ebwe pungjoburap ebwe ire fi. Ebwe sokopat ebwe sugbeyas ebwe tigrapwa ebwe gokurir John ifa John mano nun John mano wasen sokopat ökurang norera fanson ebwe fokkun ökurang iwe Revelation ogisin fisuera sibwe kis medicine sibugura ren masats ren saborut. Jesus are puetto apuanni förifan. Se med. Ewe kapaseis ipotsakakis era pugun poe murinats merosia nonneng. Iwe renats sipo eweti erigateke pukika Paipel mi afata. Iwe sibotsak renats sibotsak ekis weweti. Norayan kota feri nang iwe era eko pun iwe ngasagasen manau. Sipo eki eko ane puera poe nupun sipo mera iwe sibotsak pandiuni itipun. Iwe sisa sapara pesanan pukun san puera poe e purera amon ne tewe ne iwe murin apan niwin sefari to iye bapusin niwin sefari te poe agi. Iye arore okusiru amotendi poe ngeri kitsat sipo eki eko ren piruare kapases. Arigatena okusin sipo aneri iwe non First Thessalonian iwe sei en sikrancho kaneri era poe nupun sisa se puarote iwe poe fiti tikinne no rappa. Iwe era eko mi mero rapoe akko merauta eko irmi mero non nykyisises. Iwe rapoe iwe murin eko irmi merau. Ano fansonu rappa absurisises. Ikeke ringat okisiru amatse di pueti sipue eke kuon ren peruan eran kapases. Ika pasawe we di pasises era ewo pusin warato. Ika epo pusin eto iwa eko memera rekrean merau tenorena fansoni we saari kyunge eseor nguin efenno nonneng ren iei. Amen. With me tok with diseases. Non meti ya pusira psana eke okusin. Iwe sipue omsate be sipue moteronge at break nore kirkin fanson sipo pan niwin sefen. Ewe wattien chefera. Genesis sapuriget wikiseregon apasa. Iwe ewa buen aperiweri. Uarong mata teram feden nori tennibi. Ngeri war wokus. Puru aserera yebo bun ua op. Sisa fokut tubura ren ewa tefa. Ewa afen mona den nore was sorun. Non ewareri bi fokkun urusets men nigets. Nora was sorun. Ewa fefi la poete o afeten nora we kiramuen tiren akkar o purpura sepuen. Yes siri. We after finno. Fedenno non en setarawe ser. Nupwen ifan nede a chube ser me ewa tefa. If asaturibe tifendiri God. Nge esesiri puafen ora noren setarawe tunibi ike ser.
iwe fokun pa Kristo rera sabat te sefen. Si pue sapu rabe niari ke kapaseis. Ke kapaseis iwe ese afat ie a ke kapaseis. Iwe si pue moteroge kapaseis nampa Metewe nampa sinnamon. teri. Nampa idigat. Seigorera may pan maknan paipen pun nupwen arvasavera iwe ngasagasan a noren got. Ngasagasan a noren got. En ngasagasan maro. Arvas medicine ikke irmi bära ngasagaser me raren got. Mifat. Ngasagaser arvas medicine mi bära araren got. Wewen pue ika pue ira met en gera pue nguri ika ngurun seve iwe ekkewe mitupon mekkewe mittipis raurnonnang. Mitupon me mittipis ikapoira meterakera iwe mitupon me mittipis rafen urnonnang. Nge esap irabet paipere suguna. Eo suguna pun Lucifer ettipis iwe rakkikirau. Menä. Iwe ejök ewe breath irajök. Iramet eraren got. Nge seor ngön. Seor ngön tou aro ren got. Nge ikapwe veiwor. Nge meitä evo second coming. Meitä siis se vuorto. Meet no water aan evoar. Ikarafen nomnon näin mitupun. Esimerkiksi se. Iwe. Meet pusin aron siises yperiwin. Iwe obap fitiitä. Yperiwin obap fitiitä. Vähän kevi obap. Sibab no. Iwe sibujet seberi pun ewojen sibwe wewe ti fiji ekki pun epopung ach epopung ach firata irajok weweran ewojen pue Gitsi we di Fiji pue popugu fitch ach firi. Si de firi ifa firi metach iwe wan kikera berikun. Ebo wesen ira. Iwe anna. Iwe sa moteri en kapaseis namparwadera. Non pukan karasia sopon Rhowuiong engon moro era Apasa pue sisap mut ngeri even epo pungu gitsren arat monge me ewarari sabat. Met wewen Rhowuiong. Iwa giriso what of giriso giri even noe rerewe ewe kapaseis namba irugat pon giriso goruk ye nei opan ngeri kiche wan kapaseis namba ruari me one surface on a facial
front of it, on the Merugunjuk, Nugunjuk. Yoge ita nikirikin pwe ogusin fas ngeri unclean food araskwe me wisaskwe be ese nibet fiti figen me ewe rari sabat. Yoge ifa nupwen siya josari iwe esapura bet men one. Sudden neri savani Colossae ru on me rari. Or 16. Okei, kalau saya sebut ruang sirigon meruari ya meta Apasa muana mekkerat ko di ulimang mimak la lewa taropuen fiti annukun kewami uganigit angei serigit mesin o tyferir tawan ewi räpengis. Ifaira. Angei amoila makker atkewe ni ulimang mimak la lewa taropuen fiti annukun kewami uganigit angei serigit mesin o tyferir tawan ewi räpengis jo var ewi räpengis krasa och sipetykkylä kungun mi nemrem omanaman asawer man usara on moru chok. Ye minna opo mutngari ääreven po osap mutngari ääreven po förran nyk ussun mieta opo mo ika yn. Ika menni rean opo pidini ika ussule ko tyrap mi fislan fansonningen mara mekko räärin säpat. Joo. Ei jui förra ite nikirikinge eifa talk against jugari säpat me ekko vuobe mereryn. Nge iga sista tiri Fiji jue Fijira ejok porausuan ekko ceremonial loss. Rari ekei kirikirin annuk ewe ennukongon oruan ewe love liberty sub love liberty ma isitu chabri ko nge igugun ruari iwe ruari iwage ifa ceremonial loss jag ekwe efas färditan sibue josari hebrew ngol eu ngeri oru hebrew ngol eu ngeri oru puen ekei metach Apasa pun ngeriwan jok nge eran wesetan wewen bue en ngeriwan en wesetan nge Christ nge ekan re asara yoge man me fruits mifat iwe satirire arisikich Protein fitewe? 1 to 6. Pune kwani kratsok nguniwan ekkometats mi murinne ropo fetto. Esa poseusen iedi sidekkometats.
Raeri kotok sokun osor fanson me sini deiden yer meier. E boi fausun ere kwaravas mi fettorien koot ropo togeri unusyötsylä relar poniutekko annu kussude koasar. Ikä kwarvas mi fengeli koot raawasa sen nivötsylä seli artibis. Reseption mefi artibis o koasar meisi repokkoila. Nge koasar mi fisi deiden yerra atsemangeli kwarvas artibis. Puntsärikko etemuärin kou metsärikko kuuts resafokkun togeri amoraattibis. Jeminne lupo kraisi på fetto förifan o urelikoot. Kosap moten e kosar me lifang. E kangeni e iris. Kosap papaeti osaren maan mi kekiro oarewa rongan osar. Ika sokkun osar mi amoraattibis. Iwe me semmarjak era wogeside purekkewe annuk rajak nguruen ewe betats me wurinne. Iwe usun itaipwe ifa word for word ren metewe Apasa non kurosia ru on moro. Iwe apare tonnon Hebrew eu yu aparera. Iwege seri eu ngeri oru ejok porausua cha man ese waror. Uen chen man an gus chen man arni. Iwe ina met Colossae 2:16 eraren. Ejok awarwan ngeri ifa ejok awarwan ngeri miden ceremony. Iwage non ogsigon meruari era blotting out all the records, all the sins. Iwe a chiferuita on ewe rapagas. Era esa awarwan ngeri unnugagon. Pwe bar awarwan ngeri unnugun ceremonial laws. When ekko ceremonial laws medicine ra chiferuita waro rapagas. Ewe unnugagon mechuannam. Ewe Sabbath mechuannam. In Sabbath non in rather week ese ormo och moge och cha och mete bokus mennon ese or. Iwe in if Colossae 2:16 eboraus jok färiten ekköve annukurosor. Ekko annukurosor. Iwe ekkera ifa moge me ojoch ennom nannifitugus röve yrgät. Ren ekköve metaats regan weifiriar regan feast days of ifa mäikera non röve yrgät urusen napagerusen chapter iwira nge era Sabbath non rarid week evan nom non chapter röve yrgät nge egon nom non oksin yrgät iwe afettiu apuuta varkara ifa ekana feast days me require not ewe fashion me require arbo föri. Nge ese tuen require.
Iwe irabet wewen ewogisin. Esap ren ewe annugogorati förida. Esap ren seapataan awesiro. Ika esap ren ekkewe muge mi unclean up on west up. Ekkarabidisin mi jokor. Nge ewe jok ceremonial laws. Era ati förida akkawesiro. Teberi nupwen ifa ewe kurten nar ewe would been split. Rera era kurten na navare marul serien. Iwage uen puarata esap even arbase kabui pupusiri kot pusin kot. Iwe ekam suk ewe if I done ewe sanctuary Ewe Holy of Holies. Iwe ifa irabota kids meiri sira rabas sia Jawejak priest. Sia tori sibure torren sibure torren sises. Saetto tygar avusovus typsis mere sises. Sisepatuen need even pater even priest even mer ebwe avusovus färditat. Kids pusin sia fatan werechar. Iwe ira met wewen ewe Colossians 2:16. Iwe neuts kuragi niwe fitura. Ru, atek Ni waru beber- minutes risu. Jack waruvich. Iwe ibotek para ki sapwe. Udi. Ebwe clearly isaptori bues ngeri gichatske me te sewesi sibap sapwe nanan. Ren ifa en kalasia sapun. Ren meto ke para feta. Pues renat me ore nukun ifa nefirer chan Gentiles me chan sus. We won kit pan kit ke yo kit chan Gentiles. Iwe sise sa era pati ferite. Iye met ngai pan muteri pue ifa. Iu pare kis kapasa wen waren kalasia sapuru siregon me. Sise sa nupo sise sa tiferita ika I mero are we rapega so kit mesi satek eu non aro medicine met eko ennukun asorren man ennukun nefirir chan sus met chan Gentiles et siwen orpatek färdigt sises ara mero eriosor etiwakit medicine setsion or sokofesenin kit nefiren kit chan sus met chan Gentiles. Ngekwe ennukegoriwe ese or mete siwin menon. Amen. Jos po moteri kapaseis nampari muera miötse ere mere po fiti fenreran epo spiritual. Eri gusafen wesne perueriei. Iwe ifa Metsok fanene awes iwarampa fitewe. Pwipwi si buan sernin narewe jak. Iwe sibom Udidi ese buan tuen uitia. Ese buan tuen uitia. Pun negeri eran miderewe spiritual. Esap religious. iwe. Sa moterien nampa onu era po epo fan fitu iwari en sises wo yatek ai tingeri nen ko chan kai. Non Mathew sapun ono wakasin tiungeri engon merigata. So to do that, Natty. 6.
Arigu ebo yejok yoga sa bo wes. Iwe ipuan yari. En 6-9 9 yari engon mergat. Iwe. Ye me ta pasa iwe ye usun emi opo yatek 7 nonneng ito we pin muyum upoar neti wo fis 1 usun chok nonneng ko pongeri ke mere mongi kerei ko pomusara tipis usun pan aywa omusara chon chokara mi tipis ngeri ke iwe ko sap otoranga kem no sosot nge ko puanga sa kem serewa mingau nge ko puanga sa kem serewa mingau pun chok mu epwe maraban me fel na chok amen. Amen. Awes. Amen. Iwe question ebo fan fidu. Aidugu kabasa ise efeito seri asadan ikabwe si fedandasan ngesiritiri ekwe mirerasan iwe pusin sise se wara ausap usud ekan John nugun ragan yadak ra repeatiri iwe airugu ira bota question e wara ebo fan fidu aibu ari yadak ansise se yadak iwe peruan mere eren Paipel se affata Paipel se barafata yoge sibwe jetseberi bwe sizes ewo jensi bwe yatak ngebwe fresh sibwe ifa ebwe seri netibats at sibwe kabas ngeri got usun jag me am best friend puri ravet got ewo jen sibwe treat diri got bwe at best friend arre ewo jen ewo treat diri gits bwe an best friend iwe ebo ban spontaneous irajok met kerabet ewo jen bwe ebo fish non ared yatek nge ebo orjok eke element of prayer eke element nambaye sibwe maredi got nambaru sibwe kirisoweri got nampairugat sibwe tigarngeri got obus entibisich sibwe tigar obus entibisich iwe namba ruari murin a sa presentiriats ifa ajo petition ajo yat iwe ren fan fitu fan fitu ai buari sepan aidugu epwe esap men ke men togeri ke pan enuri ikapo be fresh may ifa may nam eke 4 elements none. Rena samat nonneng iwe sibwa tresri ko tika ko di mitekia popone ta siote kon atresri bwe ko di mitekia amen ko pongeri ke mere moga ko pomsara tipis sun iwe sapan akom amuso sat tipis ngeri met ats need non wewen nge are yate kits mi patori ari nge etjok usuning asukuna kits eboifa usurat sibwe etet organize riats yadek nge se para fatfete nge ese ban pidepin iga ifa efen par repetir major correran element ekerare element nan
Iwe fokun pa Kristo tampur. Omsar tipis atorireutskirok. Ekan torireutskirok iwa apusin. Ifa automatic pitsita atskevele setsiwen. Sisetio sopora. Kesebuten comment ora atse life. Ikawe or ekana mei ekis osukosuk atske siupani usefen ngeri at Bible life noren Thursday. Pogiten mei paror tjöka keikkapaseis mi tjökpan esemo peri. Iwe kiriso tampur, you're listening to KIC at 6:30 a.m. Again ya kuam. Kiriso kerepan fokkunnon togen koot. Tseberi iatek ngeri koote poe. Arisikit pan arisuk posi poe te kapas. Ngang mei pan nit. Mei pan nit om arinis non iatek. Kiriso kerepan no.